whātālofa atu le mamalu le kālesia, le paia o tau ainga, le paia o Samoa, o mawhai na tātou whātasi. I le nei tae au mātu ngō fie whawhei loa i atu. I le swafa paia ma le sili, ai meiselo na mātu ngō fie ma le mamalu. O Yesu ke riso le tātou wali I whaola. God is good. And all the time. Le leile tua, I teimi uma. Let's set the tone of worship. O atu feo fuailanga le leo le tua. Let's go in and share God's love. Tell everybody that God loves you, and so do I. God is good, and all the time. Elelele tua. Temi uma. God is awesome. Let's tell everybody. Leli. E vivi atu ya te oe me umane e whaia. E whaftai atu fo ya te oe o tangata mi o tua. Ina ia whailo atu le whanau o tangata na mea mamana, ma le mamalu mātu ngō fia o lona malo. All you have made will thank you, O Lord. The faithful will bless you. They will speak of the glory of your kingdom and will declare your might. Your kingdom is everlasting. Let's pray. We reside in this world with hopes of being residents of your eternal kingdom. We thank you for establishing everlasting life, giving us a reason to live. In worship we adore thee and pray for the blessings of thy Spirit, so we may be in tune in our walk with thee. Jesus Christ, our enabler, we pray. Mo moonga le anganga. Ia mātou whaavavau malaua fio I lo mālo whaavavau e peona e saunia. Whaaftaita mai lo ta pena ino lo mātou ala I mālo e ala ia Yesu Keriso. Mātou wala au whaaloalo I lo wanganga pa iha. I nā fio maia. E whaatonu folau I le nei sauninga. Ia mawalunga matu mau le viinga I laua fio. Ai au wala mai ai se manuia mo lau whanau. Ono Yesu Keriso lo mātu wali I whaola wa tatalo atuai. Amene ma amene.
Tulai le ava mana mi ngā tuai, anen pa ion tapo inga le nei tai au. Sua whaman malo Yesu ke viso, watu le limo le whatalof. Ia maununga ia toe Etena fau, so lau sunga le toina, ma le whalitua, manu lau whai ngā luenga. Ia lau fono, ia lo le kānesia, ma aftanga SS, e me se alo ma whanau. Manatua, masa le taide, le wholaunga le nuu le nei tai au, le alausu, ia wale tāpo inga i le tua, a malo, wa ia le tātou nuu. A le whalinga le nei tai au, wale asia o si tātou nuu, mawalunga le anga le leo le tua, o manuia o tātou matua, nuia lau whai ngā luenga, o lo le ka le sia, lo anga le Melepeai le tua i pa ia le tātou nuu. Ai lo a whea pea le nuu, nisi o tauainga, ia wale nana wala upa ia, nisi o tātou tauainga, ia lo a whea pea le whanonoa. Tonu le Ulufafo ina le tua lana whanau, ia wane vai tau le whaingofie. Moli mai alo whaanga o le whionga le tetai whono ma le whalitua. No tātou walwala fo ma sunga sui whai lau tusi, whionga le tia kono, le iei Arizona, ia whapena fo na moli mai alo whaanga. Sunga le teo tupe, ia ma le sunga le awa o leo i le atunu, ia tonu alo manuia i la ua le alofa ma le anga leo le tua. Nei vai tau le whaingofie, nisi o lofe, whiangai pea ma mai tu mau le tino, ia o le nei tae ao, o le mauleanga le leo le tua, i o le tātou nu, mata mai o tātou ta mai o lava i alon whanau, ia i le alofa ma le anga leo le tua, whalinga le man whaaloan, whaftai. Whaftai asi. Ta pafua le soafa la wafionga ti a kono taitai. Ia awar ngā luenga pe na mātu whaalongo ai. Ai whaafonga i fwoi lau whaatutua i le nei tae au sa auni a wata alu sanga molia. E le uma le alofo le tua. E uiana lo fia pe ma tulituli loa i tātou le talo le maliuma le oti. Ai le muta i le alofo le tua. Moni au le saunoanga le fionga ti a kono taitai. E au pēna tātou vi ia masanga whaaftai le tua. Ono le maulunga o lana pule whaasoifua. Ai o maia. Si tātou wha maulalo i le tua e ale le talo. Lāra whai launga wha mai e aso e whana wai. E ei fo i aso e whanono ai. Wha mai o le aso e tuto ai, le aso fo i lia ina mea na tuto ina. Fa mai o le aso e tau whaitangi tu iai ma le aso e sa ai. O le mautino le nei o langa le tua e le isi alo le talo le maliuma le oti. Sa ui le mātu whaalongo i le nei tai au. O lo o asia pea i mātou i le tunga mau. O lo fia pea le nei maftanga i le loi mata malingi ma le loi fonga tutulu. E leisa mātou malosi e te ena le tua, le oti pe apa i mai. Au le angango le whaaftai o le neinu. I o e ta mā. Le angango le whaamalo, wa umane e ta pena ina i mātou mo aso mai tu lafa penei. Le tunga mautu fua, le eolo alanga matomua i le mātou wanganga whaamalo ma le whaaftai. Awana le se no le tunga mautu fua o lau wafio. Ia e whaavavau lava i mātou i le whanonoa. Whaaftai le tua, ngā solonga le ola ma le lalolangi. I le mātou tau ma whai atu i le aso ma le aso. Ia e le tuata ama i mātou le tua i lau alofa tunoa. E te mafutaina pe i mātou i lau whaavavau. E wha maoni i lau tau singa pe na mau e le mōli mau le mātou tamati a kono le reitai au. Whaauta le tua le taape atu. O loo tau whai malanga nisi o ta māma lau au whai ngā luenga le ka le sia nei. Awa maole fiso ta inga le tua. O loo tu mua i tutusa i mātou i lau pule whasoifua. Whaaftai fo i le tua i le wavenga o lau wafio ne e saunia mo le nei maaftanga.
Nisi o mātou tina sa iaia lātou ta otonga le tua le nawa yasu mawai. Ai le e whaatula ia I lātou mai o lātou pōpuanga. Ono le whaatua tua wa mālolo ai. Mātou whaaftai alonga lue ina pēr lo mātou Ulufafo ma le foi mai. O lau tau singa ia I mātou wa māwalunga. Le wha maoni o lau wa fio le tua o le wa moli mawina. Whaaftai foi le tua. Wa ia tu wa malolo mai nisi a mātou whanau. Ia lātou tuuanga masani o le nei waitahu. Vi ia lau wa fio nao na mātou tatalo. Ma mamoli atu I lau wa fio e ale I talo sanga. Ai leo manino mātou le vai le tua I lau whaafonga ina pēr o mātou alanga. Longona le angango le whaamaloma le whaafutai le au ngalo nue. O le o whaingofia au lotu me e ka le sie le nei aso. Le tupulanga lo seiseitia ia I toftafonga le fili mana au. Ai leo lo maupapale pe I latou le tua. Whaafutai mo le tutoa o finangalo ai meise le ngau wai atu o loto. Ina I au auna I lau fio e ala I le nei ngā luenga. Mātou vi ia lau fio le soifua tautua. Le latou wala ofo. Ia awala lau fio ma lau finangalo. O lo saunga le mupe I mātou le tua. E ala I lau tau singa mamana. O se malosi, o se ami o tonu ea. Mātou tā ofi e le ai. Awai le mawhaia le tangata ma le larolangi. O na suia le tua le wha maoni ma le wha wawau alo walofa. Ai le mawhaia le mātou ngofo ngungu wai. O le ala lea wa mātou pepese mapati patia lo walofa le tua le nei tae ao. E ala I le mātou taulanga I le whaafutai. Mātou wala au I lau fio le li e. O se nuu e fia whai manuia. Awa mātou I loa le mea lo o tafe mai ai le manuia. E iei teimi e whasasia e ai mātou le tua I le mātou wha mamafa. O le atangia le wha maoni a mātou whidifilinga. O le atangia fo I le tua le mātou tū mau I le mātou wala wina. Ai le ave se ai pe le mo ongo le anganga o le fia whai manuia. O le mātou te talo le tua. Whaatonu wala mai pe la wa fio I le mātou vai vai. Aia, sulu ia I mātou le tua le ngato la wami o tonu. Au mai le ala o lo mana malama le tua ina ia mātou sāvalia. Mātou mōli mau ma le mautinoa le tua. Le o le ola tau tua I la wa fio I le vale sa mātou taui. E te sila mai lava le tua o mawhauwhanga lilo le tangata. E ati lau whaafafonga le tua. I manu tena tunga lo fausia I a mātou langona ma manatu. E pai I nā lau sila le liui. La mātou te talo le tua. A whaiwa. Wa ngainga ta ina se I mātou. Wa mātou le mawala I la ua fio. Alofangia le tua mawhiso swani mai. La vea ina I mātou au nei mapepeva o mātou vai le ala. Aia taita ina I mātou le tua I lau taita I whaatama ma lo walofa whaatina. O le nei e ka le sia le tua o lo tau mawhai pēa ne ia au ngā ma lo finangano. Ia vea ma vai su le tua I finangano ma loto ai mesi ai foi le lalo langi lo pupua ngatia. O le misiono le ka le sia le tua I ola o ngā mo la wafio. Ia atangia I lo mātou vai le tua fōli ngā lofa ma le awanga le lei o oe lo mātou tua. Ia lofa ngia ma fiso swani le nei fōlaunga. Anga le lei o mātou taitai. Se I o lava I alo ma whanawiti. Mātou ma le tua ma le lofa mātou whanau. O lo o ofo atu le malosi ma le ola. Ia awa Amerika mana vaenga au. Ia malu puipuia I latou. Ia inisi o lo whaafsanga I ma whainga tau taua. Leli e le ise me whainga tā I lau fio. Mo ongo le anganga ma le whatu. Ia tue whaafo I mai o latou au mo mātou lima I lau file mu. Mātou mana tua fo ia mātou whanau o tuua. Wa mātou tuua I latou e atu sa ili le manuia. A tia e o lo latou lumanai.
Le li e le mawhaiuna ngalo i le mātou tatalo o tama whanau le nei lau ele. Ia whaamanuia mo i lātou umalawa. E o fo i lau e kālesia. Lo ia isa tasi o tama whanau lo o au tauai. Ia o whaitau aso masina le whaamoemoe. O na pale ai le malo pule. Au le mātou tatalo le tua o suenga whai o le tau mawhainga. Ia whaatasi atu le tua ia petero masoa. Mātou wala au i lau a fio le li e pe na tō lau lauina. E la mātou taitai ti akono. O ane whita, o a fo ini tū ngalo o whea ngai mai mātou i le li o a mātou a inga. Ai mese le a mia o e pele i le whina ngalo ma lau wala au pa ia. A sia i mātou lau wha mai senga. Au mai le lotu tele i ia mātou tutoa i te mi wha penei. Le kale sia o lo mawhatia. O ngase tu maua, o a whai nai lo mātou wola, ia mai ei te mi o wha vai atu ai ma le mātou tau mwhai. Le ie, wha lolo mai o a au wha malolo. Ma mana me te whaia, le liu halo mai a le tua, a o mātou turi vai i lau a fio. A wina mo i mātou, se wha silinga malosi, ina ia mātou wha wau ai le ngā ruenga e peo na wala a wina. Sau se teimi o le nei aso, o le nei sauninga mātou sa ili wha longolongo, o wheolo a ngā i ai le sā wha le tala le lei. A ngā e peo na mātou tāngi sia le amatanga, ia so soani mga lueina i mātou. Mana tua le lalo langi ma ona whaingataha, me se ai fo i sa moa i sa sae ma sa sifo e le ma whaio na ngalo. Ia ilau whaamanuia i o mātou taitai uma. Ia taitai tonu, ma le alofa, ai mese ai foi ma le ami o tonu. Ave ese le whaasausili, o langona whaamawalalunga, ai mese o manatu whaitu au. E le maua i se maupoponga ma se mātou nofo whealo whani. O a mātou tatalo ia le tua i le vavaea le tele ma le anoa i o mana onga. O lo o tuto fatu i finangalo mo loto, pa i ane maasia i lo finangalo. O le toi mana o le nei tai au te mawha mangalo. Wha mangalo i le vai. Wa mātou le tonu. Wa mātou to i lalo popo le tua i le fili mana au. Ai mātou tangi to tuli i lau fio i lalo le sātau. Ina iu i mangalo aini o mātou o leuma o mātou se se. Ono ke wiso Yesu le li o leola. Wa awala tuai la mātou tatalo. Amene. Tātou toi vi atu le selau maleono. Selau maleono le vinga i le tua.
Tu sai fo ima le whaasino ala le tusi whaite waso. O le tusi a Mateo. Mateo luas fun ma le wha. Ai o le amata mai le tātou whaitau mai le whaipumamua se o se fun ma le wha. We're still following our church lectionary. We are now visiting the Gospel of Matthew this week. Luas fun ma le wha. Au le whaipumamua se o atu le fun ma le wha. Ia, tātou whaitau whilafulafua iai. Whaafonga mai a, ia whionga pa i o le tātou tua. O na ulufafo leo Yesu, o maliu ese i le marumanu. O no mai ai leo na soo ia te ia, e whaasino ia te ia, i whale o le marumanu. Wa no fo ia i le maunga o olive. O no mai ai leo le au so ia te ia, o na o i lātou wa whape mai. I e feta lai mai e mātou. Pe o a whea ia mea. Pe se a fo i le whailonga o lau maliu mai ma le ngāta anga o le lalorangi. A wai tō tele o mai ilo ingoa ua whapeane, o au nei o le keriso. Lā tu te whaase seina fo i tangata i tō tele. A wai si le taua le tasinu i le tasinu, ma le tasi malo i le tasi malo. O no o mai ai leo leonge. Ma mafui i lea mea ma lea mea. Ona lātou tu ina tuai lea o tau i le pupuanga. Ma lātou fasiotia o tau. E ino sia foi o tau e nu uma ono o lo ingoa. E te tū mai fo i perefeta pepelo e tō tele. Lātou te whaase se fo i tangata e tō tele. Whaitau se o se funmar wha. Jesus left the temple and was walking away when his disciples came up to him to call his attention to its buildings. Do you see all these things? He asked. I tell you the truth, not one stone here will be left on another. Everyone will be thrown down. As Jesus was sitting on the Mount of Olives, the disciples came to him privately. Tell us, they said, when will this happen? And what will be the sign of your coming and of the age and of the end of age? Then he said, then you will be handed over to the persecuted and be put to death, and you will be hated by all nations because of me. But he who stands firm to the end will be saved. O whionga leri. Le taialo le tangata soifua. Au le momo ongo le anganga I ni e tātou mose malama maanga le loto. So we may implement it in our everyday of life. Anganga ia o mai, ngalue mai, whaapoto mai, whaatonu mai. Ina ia mātou I loha o lo finangalo mo I mātou le ni tai au. Mālole. Whaamalosi le tātou tāpua inga. Mālo whaamalosi le tātou ngā ruenga. Tātou mōli mawina le tele maleano noa I o whatu ainga.
Ia e me sei fo I mea lo tutupu I le soifua mo le tātu wola. Ia e lea lava lo Ia I pea lea nganga I le tua ma le ngaluenga. O lau whaafutaisili le nā. Ma lo Etena fau. Ma lo fai e kale sia le lei. A sau steimi o na whaawawa toi leo se whaamtalanga. Ia e tusai fo I ma le tātu ngaluenga I le nei vaitau. Ai, o le whaasoa. Ia se I tau ma whai atu ai le vai. Lo o whaungaina pele tusi whai te waso. Lea lo o whaautu le whai upo e lua. Lea wa vea matatu matua le mātai o luas fu ma wha lona whai te wina. A wa feta lai atu Yesu ia I lato. Wa o tau lei loa ea nei mea. E moni o te whai atu ia te o tau. E le toi iai se tasi maa I lungo le tasi maa e umana solo ia I lalo. He replied to them, do you see all these things? Truly I tell you, not one stone here will be left on top of the other. Everyone will be thrown down. For maile manu lauti, ulufafo mea tuai, and ulufale mai mea fo. Out with the old, and in with the new. Jesus, man. He's a guy of languages. O le tele o tala inga Yesu. O lo wha mau le evangelia, it's practical. E wha ngā ele li ile ngana lata mai. It's easy for us to comprehend and make sense of. I mea lo o tutupu I leo langa e whai ngō fia ai o na whesota. I malama ngō fia le tangata whaalongolongo. I le wheau le tam whai Yesu. But on this passage, o sui like titi le ngana le ri. Wale practical le language. Ai pe folingo fa perfecta le ngana malona fa ngaina. E pe leo va valo Yesu I meo le atutupu I Jerusalem. So as I shared in the Bible studies, previous Bible studies, in order for us to understand the chapter that we have read, we need to go back to the previous chapter, and maybe the one before that. Ina ia ngā solo mālie le whaalongo. Ma maua se malamala anga. O le tala lelo I ele nei Ailao. So let's go to 23 real quick. O le whai unga o le mataupu e lua se funu ma le tolu. O lo iei whetalainga ia Yesu. O lo tau walunga i le mataupu lea. O le lua se funu ma le tolu lea mataio. O le mataupu a tatu whaitau e udi ili iai. E fōlinga mai o ni fautuanga. O le tua lalo a Yesu se I whaatonu ai ma o ai I le Jerusalema lea. A o le ngata le Jerusalema ai e whaatonu ma o ai o taitai o le lotu. O na wā, fo mai wā, o telenga ngō ese ma finangalo le tua. They weren't doing the will of God, but they were doing man's will. A tātou whaitau lai le luas funmatonu. O loa mai e whetalainga ia le li I o loa ngai le e kāne sia iutai ma taitai o le au lotu. For mai le passage na le luas fun ma le tolu, ma wale te miri o na tau sila rai le iai. O upo le li, e leo ni upo Mateo, this is Jesus' words. Ma Jerusalem mai, se Jerusalem mai, se o oe le fasio tia le perfetta. Ma e fetongi I maa, o I la tona a wina atu. Mo tele lava o manao se I whaapoto mai lau whanau. E pei o le moa no fofuta I lana tolo ai. I lalo o na apa au a wale ma whai ono o tau. Whaauta. Ua tu ua lo o tau whale. E wha ta funaina. A wao te whai atu ia te o tau. Tau te le toi loa mai au. Se I o tau whai mai. Ia manuia le maliu mai le swafo le li. Those are some strong words. Upu whai uia Yesu. O lo whai tangata yutaia, e me seile e kāne sia yutaia. E wha umai le luas fulma le tolu lea. Now let's journey on to 24. Leo tatu o le tusi whaitau le nei tai au. A mata le luas fulma le wha. Fumai,
Ona ulufafo ai lea o Yesu wa maliu ese mai le malu malu. Okay? Picture it. We have Jesus exiting the temple. That's the introductory statement le luas fun malfalea. Ona ulufafo leo Yesu wa maliu ese le malu malu. Malu malu. Mai taulia le malu malu ya Yerusalema, it's big. Ole matua te le lava. Le malu malu I te tonu Yerusalema le o ngā te tonu lea. Le o ngā te tongo le mu lea le a aio Yerusalema. That's the heart of Jerusalem, the temple. O le o I mata lea o lona whatutua I le tua. O lona o ngā te tonu for mai o le malu malu. The temple for my exit Jesus. And for me, the temple in Jerusalem is the centrality of the people of Jerusalem. It's like the cornerstone figure of their faith to God. I leo for my le amatango le mata opo lus fun marfa. Ona ulufafo ai leo Yesu. Wa maliu ese le malu malu. Connect it with the 23. Then you understand why he left. Mana tuang le ngana le na fai o le afata funa ina lo fale. Ai le wo sau I fo mai le walu e sere te maloi le malu malu. Tato connect la. E fo linga mai o stangata wo le malie. O tangata wa pe waita whatever. O le fo mai le talo wo fuli tua Yesu I le malu malu. O le o maliu ese Yesu ya Yerusalema ma le malu malu. Le malu malu. The centrality of their faith. Le malu malu le olo fawai le olo fa le nganga. Ayutai matangata Yerusalema. Ai fa mai luas fun marfa. O le walu ese Yesu. Walu ese mafuritu ese le malu malu. Le malu malu e. Sa fai maona malai. Man tu le malu malu so e atu e ona matua fa mai la o I le malu malu. But we have the story today. He's leaving it. Mai lantala. Ao anga ese Yesu mai le malu malu. Ano mai lola I o so. O mai lola I to fail ia ina. Mai o mai ona so pe ne me for mo o to fascino ia te ia. The disciples. Mai o to fascino ia te ia. Ya Yesu. I le fale o le malu malu. Mana tu o le fale lea. They're telling them to take a look at the temple. Ao le fale lea, le malu malu le na fetalaya Yesu le mata upe lus fun tolu fun malu for ipu. For mai ha, se fa uta utu ua lo to fale. O le wo follow le wrath. Le saunanga fa valo, fa perfetta. Mai e fa da funaina. The disciples says to look at the temple, but Jesus just spoke to the people of Jerusalem. Your house has been left to desolate. O le fta umanei ana fai fetalenga foi le Yesu. Jerusalem mai, se Jerusalem mai, se oile ne fasiotia le perfetta. Le tu oti foi tangata I o te awinatu ia te otou. O lo to sala la tu ua otou. O le fata funaina o to fale. O lo fata tau ele ngata I le malu malu, le fale. But in large le lo fata tau foi le loto I fale. Everybody associated with the temple. Le loto yutaya. For mai o leo toi a vea nei mano fuanga. Fatu tuaina. Has lost favor in the eyes of God. Le lau for mai wafuru tu Yesu e malu. Ai fallinga mai o mai lau so. O mai lau so se ito e te tai ai le sila Yesu I le fale lea. The disciples were so persistent that they wanted to just to take a glance before you leave. Just look again at this beautiful temple. Ta lafa maui o le ngā luenga matua maua ea. Taungata tele le tamau ai ngā nalu e whauwei ngā luenga lea. It was one of a kind. It stood out in the city of Jerusalem. Tele tupe, tele tamau ai ngā nalu.
tulanga ese mamatautia malona matongo fie. O lea lau fo mai lau so. Yesu se toi fa aitasi la vene malu lea. Le lau sa wele tato upu na matua. Le enter mai e lole ia le tato matua le te mi tonu a lena fa yatua Yesu I upu ia. Wa o tau le iloa ea nei mea. E moni o te whaiatu I atu oi. E le to iei le tasi maa. I lungo le tasi maa e. O le aso loia. He replied to them after they wanted him to gaze at the temple. He says, do you see all these things? Truly I tell you, not one stone here will be left on another stone. All these stones are going to scatter. They're going to crumble, be thrown down. That was a prophetic voice. He used the prophetic language. If I tell la ya Jerusalema, ia mafatatau le malu lea. O lona matungo fia lo fausia e peitai fo mai o le malu wale o toi pois finagalo le tua. Mai o le malu wale o toi ingo malia e le tangata. Ai na o le fata funaina. Wa vela le feilo inga lea. Encounter lea Yesu mo le so. Wa vela le feilo inga lea le mo le so. Le lo anga ila na tu talanoanga I fatatau le malu. Le wa enter mai ai e so swani male fe au mo oe ma. O le o tō lau mai ina le fe au Yesu ma o onga mo na so. Fa mai le talanoanga Yesu mo na so. O le alo whailunga le maunga olive. Ino whetalai atu Yesu I upu ia fatatau le malu le toi iei lisi ma ilunga lisi ma they're all gonna crumble and all that stuff. But the disciples responded. Tali foi tau so o le fisili. Mai Yesu ia whetalai mai e matou. Pe o a whea ia mea. A mai foi se whailonga I lo maliu mai. Ma le ngata anga o le lalolangi. O mo kwa sui a koa le focal point of the discussion lea. I le fisili lea lau so. Tala no atu Yesu ya Jerusalem ma le malu malona whaatafuna ina. Ai fo mai lau so. After Jesus shared with them about ele tu lisi ma lungo lisi ma. Ai fo mai lau so. Po a fea tupu ai nei mea. O a fo ini whailonga mātou te loa o lo maliu mai. Fo mai le tala lau papoto le tuspai o wa vavea no o le mawhawhango lau so. I le manatu lea o le toia fio mai o Yesu ma le ngata anga o le lalolangi. That's why they had asked. Po o a fea e tupu ai nei mea. A o a fo ini whailonga mātou te loa ai o le atupu. Whaasoa mo mua o Yesu mo I tātou. I o tau nei whaasa sei na o tau se tasi. Fesili atu lau so o ya Yesu. I le teimi ma le tu waso e o mai ai mea ia wa umana whetalai atu ia I latou. E le to iei le tasi maa I lungo le tasi maa ai ta ape masalalau solo ia I lalo. Ai whauta le tali e Yesu. E le tali Yesu I le teimi ma le tu waso e le ai. Au le tali lea Yesu. Fo mai e to o tele e o mai I lo ingoa wa whape ane o au nei o le keriso. E lato te whaase sei na fo I tangata e to o tele. Ia o tau nei whaase sei na o tau se tasi. O le whaasoa le nā lele. Ia o tau nei whaase sei na o tau se tasi. O tau nei whaase sei na o tau. A wai tō tele tangata o le ao mai ma whai mai o I la tau o ke riso. Ai leo o whai atu I atu o tau. O tau nei whaase sei na o tau. Let's pause here for a bit. O tātou ola nei le nei lalo langi e. Ma le tō tele o tangata lo tau whaase sei. Tele o tala inga ma talitonunga tau whaase se.
tau whaasesei le suafo Iesu Keriso. Le mautapua inga, ese wala lofi ma fetu leni mai i le suafo Iesu Keriso, se a e le lei, a le lei lo alo, e te le vea lava i le sua malia o upu matala tama ia. Le au soe, i o tau matala, i o whau tauta le lei, le i tā ina se sea tuai ma o tau. Ina o toi whesili lau so, i le teini ma le tu waso, e tau no wai mea ina feta lai mai a Yesu. E le i tali Yesu i le teini, ai na tali Yesu i le lapata inga. Whamaia, o tau o so, pa ailao o tau ni whaasesei no o tau. O le whautuanga na ave Iesu i lau so. O le whautuanga fo i lea mo oe mau i le leitai au. See what tato experiencing le tele o tangata tau whaasesei. E o mai e mamose na rātou fōlinga, ma susua whaamtalanga i tā ina tuai le whalongo. Lea lava na wheta lai manino mai Iesu Keriso. Aua ne i whaasesei no o tō. E le isi Iesu Keriso, tasi ala Keriso Iesu, o lea ua fio mai. Si o le vai vainga masani leo lau Kerisiano nei o naso. O le avanga ngō fie. We're so easily misled. O le whaingo fio le havanga atu le mawhauwhau, i mea se se, ia matala inga se. O uso e se, aua nei whaatawina lau whaatuatuanga. Aua foi nei whaatawina o lau whautautanga. I le mata lasi o le lalolangi. Aua foi nei muni ta i tala inga, e le ini mea whai e le mātou au lotu. Se o aso nei, wo tai tangata i upu matala. E wa aile lei. Whautauta le lei. Se wa umana whaatatia le tuole fōwhuanga, ua whaatatau le lei mo le soifua ma lo wola. Ai peitai, ua tele le tamanau. Ua vanga i le matalasi ma le matangofie. Fia i mea maua fua ma mea maua ngofie. Se va ai o tau, au nei whito so ina tātou, i mawhauwhaunga ma upo le tangata. Le vai vainga tonu lava le nā. O lena la langa ma Iesu i lana tali atu i lau so. Va ai o tau le au so e. Aua nei whaasesei na o tau. Mana tua lau so o lena toi tatai le vaai, le sila Iesu. Just take a look at the beautiful temple. Fōlinga mai lo halu le mawhauwhau lau so i le marmalu lea. Le mātungo fia ma mea umalo fausia ma fifi i te tonu le malu mātungo fia ma le matautia lea. A lea lo vali mai ai le ato le matautia ma le sili ese o Jerusalema. Jesus, that's Jerusalem. O so e, se ele o mea tāua ia. Ele fua le manuia o le tua i mea wha le tino. Aua nei whaasesei no o tau. O lisi a onga ma le whaasoa wa uma le launga. For mai Yesu I te tonu le passage la valea. And we need to accept it. Because it's real. For mai aleli. Si o le tangata whatutua. E whaafsanga ia ma puponga. Ma whaingata. People who have faith in me. They will always experience the hardships of life. That's a given fact. Fumai le upu fai upu iwa. Whetalainga Yesu, I le au so fumai, ona lato tui nā tuai lea o tau, I le pupuanga. Ma whasio tia o tau, e ino sia foi o tau, ino uma o lo ui ngoa.
Whetala inga Yesu, o lo whaamatala i ona so. Ma lo whaamatala mai fo i a te oe mau. E pe ona whengai o ia ma ona pupuanga. Whengai o ia ma ona whaingata. E ho o lava i lona whaasata roina. E whaapena fo i ona so. E ho o lava i a te oe mau. My community, my beloved Etena folk. See, we will definitely face hardships and trials and tribulations of life because of our commitment, our love and our faith to our God. Christ did not say his cross is light. He never said that. But he makes it bearable for us to carry. He will never forsake us. He will never forsake us in times such as these. Whatever you are facing, whatever you are encountering, God will never forsake you in your times of trials and darkness. Everything, there's a kerygma. There's a conclusion. I ilo na taunu unga. O le matango fio le tala fa mai le fai puse fulu ma le tolu. A o le tu mau se i o i le ngata anga fa mai ea e whaolaina. That's our message for today. O le fe au le na Yesu. O le na tali ai ona so. Mana tu ona so le fa na nau le malu malu le lei ma le matango fia malo na au le lei. Ai fa mai hai. Whaasino atu e ona so le matango fia le malu malu fa mai Yesu I lana fautuanga I ona so. Mai a o ina whea ngai o tau ma pupuanga ona o lou ingoa. A o le tu mause I o I le ngata anga e whaola ina o tau. It's not how we start the race, but it's how we finish the race. The truth is, we all started the race. Both big and small, young and old. But the fact is, not all of us are able to finish that race. Why? You have your answers, I have my reasons. But the message of hope for us all today that Jesus is sharing with us, with the gospel stating, says that the one who endured to the end will be saved. We are all in our journey of life. We are all in our journey of our walk of faith. Jesus will never give you a dilemma in life that he knows very well his grace and mercy cannot rescue us from. Why? Because he is our enabler. Through him all is possible. Just take a look up at that cross. Those two sticks that are connected together in the middle. It's a sign that Jesus completed his race. He ran his race and he completed his race for our sake. My church, Samoa, and everyone who's drawing on live in our televised cast. I believe it's our time. But I believe it's our time. It's our time to complete and finish our race for his sake. You can do it. You can do it. We can do it. Just stay encouraged. And let's finish our race. Swafa Yesu amene. Lua se lau fast from the fitu.
mato lau tuturi le nei tu la le mai o sauninga e mongoli atu le tu se tau langa ni sula ia e lofa ma fa lau tele e misiono le ekalesia lau tau langa te ma ia fa pa ia ina nea lau ina o fio le ona fai tau langa o lau whanau fa ifo mai langi so la tu manuia e mato te fa o wa wai pea ni maluena o no ke riso Yesu le ni o leona wa wala tuai na mato fa tai amen. Whalau tutu le so o ananas. Ia e sele malie e langino winga o le tua. E tala le lei e Yesu Keriso. E sele matango fio le nei taeau. Wa foanga Samoa tupu me. Nalu waoa lamai. E maftanga le nei taeau inga lotu. Ia te oe Etena fau. Malole soifua malole. Fa malolos. Te manatu e. Le toli niu umi. Po le toli niu fo yo ni mulu. E le i whata mala le wha moe le nei asu. Le ua wha fonga le mananga pa ia. Peina i tai tunga iai le sunga le toini. Ma le wha moe le nei asu manatu e le toi whaluaina. Manino le finangalo le tua peina o maia. Ia wale lo taia. I le finangalo le tua le nei asu. Le vai le leo vai. Un moli le nganga wha tai lo sunga le toina ma le wha moe. Ia e le whaingo fie. Ia e tu manatu. Le whee tūtula le tai ao wale wha moe. Sa whenga iei lo sunga le toina. Ma tau te talo tumu pe le utu. A wape tori niu pe le ai. Ia tumua le utu le finangalo le tua. Le sa ili ai wha moe. Wha malota pena. Ia lofa le tua ia wha aloa ina pe lau sunga. Maua pe le to whanwha le tua mo manatu. Ia wale ngā luenga lo whenga iai. Maua le luma los. Ia lua matina le ngā luenga. Ia wale wha moe lo whenga iai. Talo foi le nu. Ia maua. Ia manatu lo sunga le toina. Ne ua maua ia whengai le wha moe. Ia fontanga le. Au toina le nei vai asu. Ia lau whionga le te whono. Ia maua le. Sa ili le tua le wha moe. Musu ni pēr no nā nganga. Ia wale wha moe le a whenga iai. Ia fontanga lau toina le nei vai asu. Talo foi pa ia le tātonu. Ia maua lau tō malos. Ia wale ngā luenga lo whenga iai. Aua le whaseina i tātou. Ia tātou mafuta i le tua. Ia mawailo tātou manuia whamalo ngā lue. Whamalo si mai wā tāpo inga le nei asu. Iwi fwoi wa le lava mai nisi. Ia o nisi o fufuang. Ia ngā lei pēle tua. O se whamanatu. Ia pēa maea le tātou sauninga. Whionga i te akono whia maua si tātou mafutanga i potwhono. Ia whai eia se tātou mta upu. Ia whia tala noina. Ia manuia tele le nei aso mona fufuanga. Io tātou ta mamtina matua. Io rua matua. Lo le kālesia ta mamtina. Ia wā fwoi talvai le nei aso. Ia me se fwoi o tātou ta mautu ua tātou. Ia maua se whai loina fia se aso iluma. Ia ngā lele tua whātai.
O nai folfolanga mo le tato e kalesia. Fai fo singa pisio ka ko nei vai aso. Ia a o tua le tato putini. O lo sa wait faso longo le nei aso. Ia o le aonga le autalvo a wale sa miato mo le seta. Ia o fai lo mai foi e le sunga le prestene. Ia o lo o iai lava ia se fa mo moi sa ining manguia le autalvo. Ia le toi mai anafi. Ia le vai fala tu lou man malu le tua ia fulu ata la ia tau sa ngatu i le malu le tatu nu lotu ia
sosoani mai a wale whamomoe o whanau. Ia naua fonga ia tiakono, ia peiona porfoloina ia se fontanga foi ele teitai tiakono. O tātou e kalesia, e whaia usui male sui teitai fono mane le sungatoina malu fo'i le kalesia. O te valo atu mal whaloalo, ia e uile oi nei le tina matua ia flora, ia e lau sunga le sui teitai fono, ia whai ma ave wheau al no matua. Ma tau te valo atu mal whaloalo, ia le aso lua, i la fiafi le Tofaeono, i la fia, oi, le aso lulu, ia, oi le aso lua, ma malulu atu, o le aso lua, ia o le af, ongo, le ongo la fiafi, ia wa kele ia kulango kako whamuan ngewas, ongo le fiafi, ia o le whengalotu lea, ia ma le tina, ma le ainga, ia o wafo i le maftanga motusia, nisi o aloa, a le tina matua ia e sene, afsia. O nei furfulanga ngā mo le tatou e kalesia nei taeao, o le whiau o le nei aso, ia mātango fie, mai e aua ni i whaaserina o tau, nei fo i aso, ia o nei le island where, ia a leo vai atu, e isi o tau ia na whaaserina nei taeao, ia tautuana, ia tautuana, lea whaina le sunga toina, o toina ia lea lo tamba whai e, ia ngatusa le leite o ina o le whasa maonga lai, ia a o tau ia na whaaserina nei taeao, ia mai tala toina, ia singa ko pa, ia ia manuia le sunga toina, ia manuia fo le manu le tātou e kalesia soi fua manuia. Se i whaamauifo, o nisi o taulango le alofa o mai a te au le tina matua i a toiva. Tātou tina se lauta la, ia ma ilalio, Jake ilalio se lauta la whaamanmole, whaamauifo, whaamaumaunga le to ofisa, whaamauimole, taulango le alofa. E whaaftai le tua, ia wafo i le soma le whaamauimoe, ia le ngā ruenga ti akono, malanga ti ai ua lea lava o tau mawhai pēr ia Rose. Whaaftai Rose i le mātungo fie. O ua te whaalongo mamana i e fuatala le urupo o lea. Ioe, see, great minds think alike. O lea wa, pālengi le mumu oema le mumu wau. Au le whaaftai foi. Ia, na, hawhea i mātua i whelele. Le whaaloalo foi le ti akono. A Rose ma ti aiu. Ia o se fua le lei le tai e ti akono. O Aso Sa taitasi. Ia o le fautuanga le wa mai lo ta matua ia tonu. Ia matua atua i ese mea i lunga le laulau. E le lei e foi ma faufaunga fa le nganga. Ia whaftaila fai pese malo le ngā nunue. E o ia na whātua pitope le tātu ngā nuenga na nafi, but that's what God does. Pe aulufia le nganga. Le anganga le tua ta iulu ta iala, le awa mawulu ngailo na viinga. E le whaaluaina le sauruanga, whaamanuianga tō laulau lo fionga le ti akono taitai whaftai. Whono whapi i foil whailo tusi le kālesia whaftai tele. E le msalumia le mano whanofu atu le ngā ruenga. Nā wato tau auina le ngā salonga le leva yasu. E whaftai le nofu tā puai ma le nofu tatalo foi. O le mai kālesia o whea ngai ma tō whinga. Ia, le iei le fono le autoina le asolua ma le asolulu. Ia na matu ua i leo le tātou mafutanga wa uma na whaile mātou tala wha le au whinga ruenga. Si le silane o le ataitai le sunga ia tupuola le lotu o tupulanga. I la sifeleile lo na fiafi. Ia au le tātou fono tatalo wha amalo losi mai wha manmole. O le fono tatalo le manui ei tātou. Wha amalo losi lela ataitai ia le sunga ia sau vau. Ia ai mai ala tātou saninga tele au televou mau mai na. Nobody go home. E vave ala tātou ngā luenga, alo pēla inga ti akono,
Ia le lātou whaasoa o tātou, ia se ita pena le wha moe moe. Whaaftai le kālesia whailafonga. Ma lo foi tongi maa ia songa fua maaso la stofi. E le whaingofie. Ia toli tonu mai a le manofu te talo foi. Ia whai mai langi le wha moe moe ma le manuia e tali foi tau. I le tele o le te mao ainga. Vai e so uma. O le masaa mai. Ono le ngā luenga lea. Le whaafafonga le tua. E le se me lilo i lana sila sila. Ia iai o tō manuia mai le tua. Manuia le nei vai aso. Malona wha moe moe. Manuia fo i lantou lo malanga. Tātou whaatasi pe ia tātou tāru sanga. Ai o la au whai ua le tātou ngā luenga. Ia i le tatalo. Le ai wa umana o ao ina i mātou au lava. E peo na tu walalo mai le whaisalama au lava ne ia i mātou. Ai a tele na wapeo vi inga le tua. O le ala pepese atu ai lea o lau whanau i lau ofia wa mai ale ngā ruenga. Whaaftai le whaasoa whaaftai a au foa i ma le tautua o lau e kālesia. O le nā wa mātou ma moli atu i au a au lofa ma lau whata whaitaulanga. E te whai mea sili ai mo i lātou e ala i au whaamanuianga. O tō lau ngā ruenga wha ngā solo le nei aso. Mā tutitari tonu te le tau mamau. Mā futaina i mātou le tua e lo wanganga. Ina ia so swani la mātou vai vai. Au le lau tele i au le a mātou whai e se mālo longa. Ia tu mau mai i mātou. Lau whanau malawa i le lalolangi le manuia ma le while mua oe le tuar te maa. Le alofo i Jesu ke viso lo walo au le mātou wali i whaola. Ei me se ai le mafutanga ma lo lava ngā pa ia nei se yo i le whaabavau lava. Amene.